Dreaming of becoming a doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kejanmi juga kat kendai terik nailar araja arpun rio ke sor Shillong kala sakhi biang ke jing Klang keding bat ke jing sya penjulor kikali ML01 haki babun ki jaka. Kini ke jing ja ki wan ja biang hadian daki senam ba ke sor Shillong kala don hapadeng ke jing syong sup. Kawai ni gini ke jing ja kadai ke jing sya kawang petrol bom jong ke Bolero 01 hamaulai normally ke jing sya kawang mau ke Innova ML01 bat kiwe kikali kentup ke Boston ke bat thiet da ke sorkar jela. Kini ki jingja ki wanja hadien baka sangkiasiu kala dak ban penlong ye ke jingki dak bayat daki arsaka hakal leng kanong pa Shillong. Ke jingki ka sedang day na ke jingle menti jong ke sarkar MDA2 ke belam khmat dak National People's Party NPP ha ke jing kersan ke UDP ke BJP ke HSPDP ba ke jingbom ai jubab ya ki kimat jingdawa ke baka KSU kala dak ban penpena. Push. Get down. Get down. Get down. Kiri spot here. Okay. Spot. Em le. Nala tip gini balik sekhang kan baru khatnya. Hah? Ki mere kamera. Ki tu kom. What's more is? Ready or what? Mera sa. Spot. Without information, my cinema. Hah? Why him? Without information. Nala gitu bahaya. Balik dan bok lebih banyak kali berlir tak. Lele ubah banyak kali tak. Ni ya. Mana?
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya